Sanibonani guys, nganamukela ku-recap yanamhlanje. Ngizobe nginipha amalanga awafani angomhla ka-2 September 2025. So usabelo ubuya kumcimbi waThembi la kade ubuka khona kodwa ubeyifihlile-ke ngesigqoko engafuni bambone. Esendleleni yakhe-ke ihamba ediniwe khona ukuthi ama-scandalicious lena thina sazi amawele odume nje kufake kuba amawele odume wena uyaqhubeka lokucula yabo ukhuluma yedwa nje udiniwe ukuthi uThembi wamshiya wasayina noDulas eBinca Records wasayina without yena. So kuleyo moment ashaya isinja athuke aphumele ngaphandle methu uyabheka uthatha nje isikhathi before ukuthi aphuma check. Then mase sephumile checker uyabona ukuthi uyinja akhululeke ahamba aqhubeka endlini. Ngala emcimbini ukayise uyagowa uyabuyisa ama-signs of-pregnancy nje amkhombisa ama-flames. UMakhumalo kaloku ingqongo zakhe buza ukuthi right siyadinga usizo akazi ukuthi ungqonqoza nje ukayise lo phakathi. Hayi angaphenduli ukayise ngaphakathi aqhubeke uMakhumalo ayiwashile izandla. Mayethi uyaphuma ukayise nanguMakhumalo la umili washe izandla. So uMakhumalo athi hawu kanti uwe lo obuyisayo la ngaphakathi yini kuphi inkinga uqamba manga ukayise athi utshwala uphuze kakhulu athi nje hayi ngiyamazi mina umuntu ophuza utshwala wena ubukeki njengomuntu ophuza utshwala. Athi hayi sisisebenze kakhulu emabha ngisho sesiphuzile sibonakala umbone nje ukuthi uMakhumalo akasibhayilesi. So aphunyuke ke lapho ke ukayise uMakhumalo athi nje usabuyele emcimbini nje kuyobuka uThembi noDulas beperform afuna ukuphuthela performance. Kuleyo moment ke yaqhuphuma uMakhumalo naye afike nje ayidansele nomnyeni wakhe umbone nje kodwa naye ukuthi akekho lapho lokho ebuka ukayise. Uyabona ukuthi ukhulelwe lo. I think uyabona indlela bembuka ngayo because nje khona laze wacoba khona inyembezi uyasola ukuthi khona into eyenzakalayo la. Endleleni ke uSabelo mefika kubo uyafika ugogo kaSitha uboshiwe lo mama lo eqile lo uboshiwe lapha ya loke memeze ethi yaye mayithi uyazama ukumqaqa ke baqhamuke lezi gebengu zalo ugogo lo zimkhombe ngesibhamu uSabelo zithaka akakhiphe amakhadi asebhenki akhiphe ifoni extend ama-limit yonke leyo nto leyo. So agolozeke uSabelo ke aze ke athola ukuthi uyashaya kuyaquleka ke phenike ke ugogo abathethisa athi nje niyabhayiza nina ngena uthola umholo nginiholele kona yonke lento le yini le niyabona lento enzekala bengekho phumani la esathi abaphuma yabaxosha haya phaphama uSabelo bamthatha bambopha inyawo bathi akakhipha amakhadi asebhenki athi uzowakhipha amakhadi asebhenki abamqaqa athi hayi athi domunye hayi ke yabona nje ubona la mina ngiyinyawo zakho ngizandla zakho ngitshela ukuthi akepha amakhadi ngizowakhipha athi manje wena ufuna ukuthinta izinto athi hayi okay sokuqaqa kuwakhiphe hayi esawakhipha kuSabelo awakhiphe ephaketheni ngemuva avele nje ahlofoza ikhadi alidle ayi asuke ke nogogo asuke wonke umuntu asuke endlini. Ngala emcimbini ziyabuya uAndile unesikhwele la ukuthi uThembi nje benoDulas khona nje lento le eyayibonayo ukuthi khona okukwenzakala yambuza ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nalo Dulas. Athi uThembi ayikho into eyenzakala siyayiculela nje athi ayikho nje into eniculela khona into eyenzekayo la khona into eyenzeka lapha phakathi kwenu babili. Athi uThembi ayi okay sinoDulas khona okwenzeka phakathi kwesikole akusekho ke ambona ukuthi uyacasa lo Andile. Athi uThembi athi nje ayikho into ozoba nesikhwele sayo mina noDulas into yakudala angisekho kuyena manje. Ajike lapha ambuza ukuthi hawu wena kade ngizama ukufonela angikuthole emafonini indaba ubungi-avoida ngoba ngakugapha. Athi uAndile ayi benga-avoid nje ya benga-avoid. Athi uThembi hayi ke ngoba ke asiye kuqulisana kunotshwala nje omningi la sithengele ubhutsuna asambeni siyophuza ke bayeke kanjalo ke la uma-fight abamancane kuThembi nje usaworried ukuthi uAndile uyam-avoida ngoba wamgabha ngemtshela ukuthi yena usayitshitshi akakulungeli ukuthi alale.
u-Andile nje usinikeza nje those creepy vibes, usikhombisa nje ubujelasi, yabona nje ngathi akafuni umuntu uzosondela eduze kwaThembi. And then uDulasi ngala kwesinye isandla change room uyashintsha nje, siyambona ethandaza, ebonga abaphansi bakube, ebonga uNkulunkulu ngale thuba leli lokuthi akwazi ukusayina neBhinqa Records, nanokuthi nje seyaperforma, yabo angene kusitha lapho ezomhalalisela hawu Mkhaya, ngiyakubongela nje, uyakhumbula udepressed lapha yakwiphuli, ngagqugquzela ngathi nje Dulasi ungayeki phansi isiginci, qhubeka nje ucula asho noDulasi uthi hawu cha Mkhaya wava ngisiza, azwena nje awuzange give up kumina, wakwazi ukuthi ungimotivate, yabo kanjalo. Ngapha uShukela uyagowa uSindiswa azange afike emcimbini, yabo nje uhleli yedwa, bonke abantu bayabhiyoza nje, ba-right, ba-happy, yena uhleli nje yedwa. Athi uyazama phela ukumbuza ukuthi akuthini inkinga, akasukuma athi ukuzojayiva kancane, athi nje hayi yena u-right-ke kuleyo moment-ke samshiye, athi Khaya kuzogadela isikhwama sami-ke mina la ngisawubhiyoza-ke la. Yeah, that's basically what's happened episode namhlanje. So nakusasa I'm gonna give you like a recap of what's happened. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. See you on the next one. Bye.